Miletum kalasut organization ke doan Karbi Anglong intellectual ke doan Karbi Anglong civil organization ke doan political party ke doan miletum dak hang dak al boitom long ye Lok Sabha election aplang hangsi odak chuperai lo ye William Terang ex MLA ex minister alang dia pupujara tengken high power committee steng nengi Kalau high power committee itu mesti laso puta insir ko lang ko lapenalang itu mesti koson si laso PDR Supreme Court kan order roda kan koson si ka parleji mo laso puta kalang itu mesti apor ching writing cycle si alang itu right people laso teng kan ini tuh ye Lok Sabha election roda kan api apa kaprek karbi tinggu mamai nang klang kan ke lada bang ke bijar ko kaprek ako nang kem dulu sita me ये तुम कर दो तो नमाज काउंसिल पेन कली हाई पावर कमिटी पेन सेंगे तेंग ये तुम अरे दोलो ताके दोइजो रोंपी ता दोलो डॉक्टर जयंत रोंपी डॉक्टर मानसिंह रोंपी डॉक्टर धरम सिंह तेरन लापेन क्वार्टर एल्विन तेरन लापेन क्वार्टर में दा जॉनसन बे एक्ससीएम lapen ang kami abarim joint secretary dalo lapen ke abarim yaro lo bisa teran penceng lo karbino to nomor council principal secretary lapen MP MLA tunten itu ceperai kanti kita ini lo kangita asukan ni ateng kanni tum je bicara putar je ci itu atau comments kelong dia pan je introduction kelong dia pan je si documents kelong dia pan Ini dia yang si dokumen sabe. Gadget notification itu lo. Kita itu kota order lo. Pasal lagi apa? Kita gadget notification karena orang mas konsulong habe. Circle fee dah habe. Assam long tar jam lo dengan report long le. Kalau kalau so ke North East ke lagi Shillong ini headquarter. Kita kalong le. Last ini le tu Puliram jangan advice setting kan. Je usuk hormon apa? Point nang gitu. Usuk hormon. IAS officer, ITR IAS officer lo, kalau ke director land record keman tangga banglo, kalau bangke, kalau sobang bukan itu appoint lo, tapi nang parta, laso record kapiri jangan apa, itu karbe raja high power committee di zona tengkel, karbe lo tu nama council dan senior local kami appoint, dia laso division di dalam laso prang wala karbi tinglu mamai dolo paterek lo bang pura ini itu high court dam lo wala so kini tum turning council ukir ka suki andar lo ama hoda bang ke non tarik for si hearing ko lo prang ke mane election lo laso bang dia ko bang tulo anisi ini prang ko 70 bang potum high court la tumda ko Kes pitalo bijar puthat masalah data kok dulu jenang tu atau komen ke jadi tulisan apa yang non lagi Agosto 26 tahun ini kalau dah peklang lo belum ke ada bijar Supreme Court arai tengah kan hari pun kusir ada ke Supreme Court kan arai gitu lo kasih sodakan ke itu lo dokumen sang diri benar lalu yang parlimen ini kecuali bang ke ada PGR ke 1920 होती असो के सर्वे ऑफ इंडिया तुमसे डिक्लेयर लेकिन सर्वे कोई लो जार लो लदा के PGR लो डिक्लेयर के 1933 दा लेकिन ini महंगा था केला लासी PGR जो से थागले जी बोलों के कार्बियानो तो नमाज काउंसिल के लदा के दा मिनिस्टर द पावर आवे लो एंड ऑर्डर का जो तो नमाज काउंसिल आवे लासी itu mah papa lagi लासी non la que do dia dimar itu fencing bipen la que cargelo to mas council bijar la so ki tik pon te kene jokta sai chu kilong le dake jokta dolong le la so ba sini tu ke cheng lo la pen ke supreme court order ba high court supreme court order te pen non agosto ni ko itu hearing doji gula te ate ke ko ba hearing ek la ke te kana tu ma tha hempre ke hang song le ongara ka son bijar ta non de kar biru ma song buda to
high power committee la ke don sar pen hola soke nang tuma chini la parpada ko jaya tarta kon taring ko ra sike bijar dharna to ji kachi kirom ro kali magala kalian tuma tata la ke kar biching rumah mai ulong ke dunang ne ada ke dun dari la ke ala sauda ke duri bijalang ni statement dikini kali magala nang tuma theklong lo ke lasi bijar ke la ke ile to jelang pepen ini si pepen si kita organize hok adalah fixed constitution alama putha wajak pa sabet rong ruk pondia country dom asaka boi hok pet tingthang dia pamga boi itu bharat ka chari ar onolong ke tok da fixed ar onolong ke tok mulai putha si Rara fana patini dia fansi si workshop kibi lapen ang parta asumuli lo itu besar kita arona temper laya putha tur hian ke tungke dipangli no tur hian ke tungke dipangli jepang donno laya putha kenceng lo akaplek arona temper laso besar kita arona temper kosong di plan nanti mah lahir budaya banyak pasapen itu ya along kena konsensi dan kami itu coba pono ya song norom pepinter dage pinya mailong ke dage BJP pukali dage kar bilo kacang lihat song dage pente dan ini konsil penceng lo al dirong asaramai al yang longrong asaramai itu mana itu pelahan tapi masukkan itu mana hang lo Hokpe dalam pada bacini dia pak. Jadi tu bacini lo, dia ke thara bangke, thara thang, kita kapamang dua lam thane. Dia dah mereka 14 lam ke thang. Dia dah ke President of India, saya itu kerja ton mas konsil pak. Pada 60 ton mas konsil pak dia bypass kuri. By interfere kuri ni. Kita mereka 14 lam ke top kilo ada. A B C E F tu. Ada tu. Lasi olah hai Allah mau putha ada farm faida na recording dolo mo pen dolo bo ai ni bilang delo dake dak pega 14 long ke isia bang ke ABCF sido olah bang ke gono ani hanga te gedong si bupene konsil sol ke chok che do kulong te lang puri commission si bohayon lapen lasona commission dia bohai ji ये medical है चौके पिने के चौके तो कॉक पुलोंगे एजुकेशन है के चौके तो पुलोंगे आरोन कतिया के चौके काउंसिलर सो तो कॉक पुलोंगे लापेन पार्ट में दा दुआर कतिया के चौके पुलोंगे लबंगे इसे कमीशन ada bohayu usi daerah 14 lo betul te alang li ke thana mang jane si political discussion lo mangke alang li ke jane mangke daerah 14 mangke lake president of India ta